ner mala kan yam kan az jala kon ti len karo ina gwasa me ka nor online tv channel te kon ke ler shop ga doctor be kon ling ke jan tok tiang me der gwa an wode kon ke ling ler ti be ke re wich ka juba katin kon lat karodian kan re ga dana chitok re we dan kapan gak bokan cha bogna kan jo dodian me kon ling ka ki udimensional ke mozi la gad me sebenete ke jo me gor gwat me gor no ba nyoga ya kelba me kon ngach te to ngwalong to lat karodian to goro de ling ga ta dan en che kum kir me yadi che gor gen oba nor be kanak bana lerti bana ke chulinga go kan kono ni am jiram jidit kan online tv channel goro gen ojen there subscribe ka there notification bell there je twan ko de lerti de kan chamala shub ke gwal dan ba ga bridge dunan e general update katin kono lat karodian en wala bana ke chulinga go le ni am bana lingwa sama no are kuren chitwalk ke reiri ka manchora la rewi ka pangak chikona lingano chinne tishub kongwan chikaliu antama la ping nen kono chilu chala ro kane baro chari pormo chaje tup ka Al Jazeera akane de tup ka report me kane de kontila doctor atilet commit sans frontier la organization dan la wala ka tup man kula te ka dol wala dana cha dagan wala rewi ka ol fan gak donware ngai kon diala no shi kum kirma yadit cho kon ngokor kon e ko lanware so ba kwadwal mu dong mi ci kon boloch ko janda lat ke kirma yadit shi naitin kon ci liw ci o ne baro ko dobran chalat ke jana baro shi ke liw rey man ci to kon wala rewi ka fan gak so na me jo mo de yen yala ngach ka ta dana len ngwana ro den ke ja la kon wara gore je en wode kon mat lia dan che ngokrar ko metala ma de kon longa mat ko dan no me kel me bi doran be je nyona lonke be je yar chiri me chi kon en ga gwaze dan ne dume malakale akam ne je ne ngwana no ren tame je tepek de ta de chunga bar lo ngwana ma jokka jenden ka piji ke ta den jen ka ja jen ku kirm yadit ko lawe bokone ne dawuj we nawo ga nang dolwal kane dong jejen boro te ka dolwal ka dobrani kan lar ka je ka jejen boro chere dawuj so jo me de yana nen ke me de yana ling na me akel mu gor no dew ka ya me de yana ngach ana rewdo gwaze me la gan musabeni gan musabeni te ga jo mu gor ka social media kula la Twitter ajani jan bok ol fan ga kone ajani jan ramdan nag nuare ka fan gak ajani chaje jok ankol ne kirma yadi no nag nuare so kan nuare dang baro kone anak ka jibon te jandang ru de ke tuwo wonyam ajani jaramdan naka antam ga jo dana chogor ajani lib ne order radian ba kam kirma yadit alo ajani beler kanti kana ma yom kanti be ka mak alo kan witen kontim be boko kor gwatan be so jo me shalat ka Twitter je mangai kona so gan musabeni shale mozi jaram dana la kwede ni ji Uganda ngai konta dana ti kum Uganda ga jere wike South Sudan so na me shi surprise ke shi gai ka kon ngai kon madan le roda men kula la rek dan jane kon warji kon dor mala ling mite karam shi dolat so de kon gujeno mozi crazy adwar yong kwang but tele daga ndiala de ke lo ngaje ka riogo we daga Uganda ka riogo we dan gwada men doran kone ko la nore men de kulu gujeno en ren yala kula boko menangna ko misha je guch la ren yala boko lure ne re dul wal karwar che dul wal che destroy jen godan bernatin kamait dit ka wang ja ban mutu kon ke mette dong de kon loje dio jenta me shecha tepek de shecha ren yal shecha nak ko ren yal bo ko runwang no naga lo nyodo jen wo dawi tel mette dirteten so na me jen jo dan di yenling jo the last gwana ban roike ku General William Gadja chala do jen shaje yen no so de jenwa ya kel gwadam na me cha gor mu goro no biya ngach no chalat gwadam General William Gadja dang former SPLA military spokesperson was arrested yesterday at his home residence in Jebel around evening hour
by National Security Service in Juba and is still now in the National Security Service, arrested due to ongoing political tension in Ayut between him and rival Nyaluang wife to former Chief Intelligence of External Security General Dot Gwit. Wa jani yanje ke kwiko shikarwal kene shega shwal kame ala shega me shwal Nyaluang wa Sheikh Commissioner ke General Dot Gwit la former Chief Intelligence of External Security. So again do brana walat ke yan ke jaja chajo mo kullar no yan je ke shangaro ka pay de ron kin dangro widi dangro de jen shangara yan ke yan je ko ete ka rol matok so kui kon man dan le rod but men chala ne je ke men an cha pos rara den chala poj paldak so jaram dana chin mi chipo so grejen odong mi dong te ka do den mi shalat mi dong she correct gor jeno jiram mo nge mo she correct min ya gorping gwadmo ba ko ngaje no jena kana yen ke cha yen so men goje long ala kir me yadi user nuare ki ne ala nuare kono bom ko jen ramkel mila spokesperson ko kum ayu ko gwade dan so they yik target bongai kono no kir me yadi ne kono ko target ne conteche kon affiliated with SPLM ayu ki je mare SPLM ayu so no mo dera kel bom me deje woy keja me deje yen keja so chaje yen chajo mo chajalat General William Gadjat ramkel mi kona former SPLM ayu military spokesperson shachu ladno chaje yen ka wa yen de ku politic da kam de kene Nyaluang wife to former Chief Intelligence of External Security General Dot Gwit so jen joma gode nyaa ye kelo ani chana gorno bantin kontin be banaka linkel be atemal bye.